F'pajjiżna se jitwaqqaf l-Ismall State Center of Excellence. Ħabbar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt l-ewwel konferenza tal-aħbarijiet brabta maċ-CHOGM 2015. Spjega kif dan iċ-ċentru se jkun qed joffri għajnuna lil stati membri żgħar taċ-CHOGM. Provide an innovative program to help the governance of small states, of small developing states, providing mostly online resources to governments, together with referral services if we cannot provide direct assistance. The aim will be to provide tailor-made support to small states and jurisdictions. L-għajnuna se tikkonsisti fost oħrajn minn governanza tal-ibħra, immaniġjar tad-dejn u finanzi pubbliċi. Iċ-ċentru se jkun immexxi mill-Gvern Malti filwaqt li pajjiżna se jkun qed joffri mit-telf euro u infrastruttura f'pajjiżna stess. Dwar it-tema Adding Global Value, il-Prim Ministru qal li din it-tema hija waħda tajba ħafna hekk kif turi l-Commonwealth x'kapaċi jagħmel. Fisser kif hemm bżonn li jkunu indirizzati diversi fatturi fosthom ir-radikaliżmu, l-estremiżmu, it-tibdil fil-klima u l-ekonomija. Is-Segretarju Ġenerali tal-Commonwealth Sharma iddeskriva ċ-CHOGM ta' din is-sena bħala wieħed li juri li mhux id-daqs tal-pajjiż li jgħod imma l-kapaċità tiegħu. But this CHOGM, more than any other, will demonstrate that a small state in the Mediterranean can make a global impact on the world stage through the power of ideas.